Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alka wace take mandewu ami tangani ni setike masafa ka ba shatana toroma indina wala da sanmai amba zizala ni setike masata ko barkai sedda kene be masaminye amba ka demenyi ni alaka faranga jango Allah so tara kandeme azikra herala alaka kaka alaka makandeme akadda ce kairala namoro la mi dugo ke anga sababu nyuma ye alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka sai ka dugo ke aka tamashan farawi aka sogma dani ngana munu nga sogma dabbena as-sahabatu was-sahabiyatu radwanullahi alaihim alkara jinya zana mo mi dugo ke olu fanay ka sai ka dugo ke alkaraba sallallahu alaihi wasallam bona sanmo ni namoro la mi fole kere kere asalama for wajama kuluye ka setigi masa deli ni dugo sugandi yalenye kabo alkraban nonna allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar amin ya rabbal alamin. Balo so tala deli huwa mujibu da'wati Allah so tala de duko mine baye alaka ngani duko sanmu alaka mine amboro la amba fo arsame chamayi bishina sikila insha Allah ta'ala dengura be ngoyola Allah so tala deli alaka ande mana Allah so tala ka asabati ambulo adarsu al-yawma kalimatu shukran wa tarhabi bishina wala daye folini barka daye kabo addenge anabal maka abdullahi kunta yoro kasse arsalama foroba jama kuluma ambe alabato dine mi ngana toye ko salame ya asalama ba nyina arsalama fa nga nyom barka da nyonga nyumana nyafana ngene nga ya misse kaka ni alsalama ni desra ki tilela maka nyuma fo anyena ibi gere ngana wala ibi gere Allah subhanahu wa ta'ala jonsanu mona ki du sukin furake bana bi du sukuna faka sora mi seka nyonga nyuma fo nyonyena wa mi seka nyonga nyuma fo nyongofe alakara naka sahaba baluna ndeka wanda islamiya yare cey odela wajibi ranga nga foli an barka dake لكل من سعى أو شارك في نجاح عمل الملتقى السنوي التاسعي للجمعية الإسلامية المباركة طائفة الرحمن أنغا أرسلامتون ناتواي طائفة الرحمن aka multaka sanawi mingera ka ben dimanche temenema desambre kala tile muka ani konondo aka sayele malaje ba mingera ka ben oma nangwa mako en 9e édition alhamdulillah rabbil alamin ala sona assalamu yamage assalamu nana faranga kan mbaray ka dla kanye ambulo yananga fefenge ne akrakara nyira kuna kana salamu fo bishwina ku barkada bishwina المؤسسة لمحو الأمية عن هذه الأمة الأخيرة أن طائفة الرحمن سلامتون سجى سنجا جانا كانزكو كه أنا سكوا ولك جو كانزكو كه كوفيا كلالي لا كبو مهنمندي كنينا ما يلا كوفيا كلا كبو مهنمندي كديننا
ala ba don taifatu rahman islamaton sigira odeka akuma na manye ko anye dongele ngara sa kono atonde chana muso adem sana makoro bamako bakone banye ani jamana konna na amina faranyonga kadu ko kerengere nga nyonyi ka hakili jingi wala da kerengere ndi nyoma jango varla nyonga hakilla minga jango alaka ande manga sekanse ko kula kanata da alaka Allah subhanahu ko alquran ce tigila in tansurullah yansurukum na alaka jong nayina ala de menere ala badam wala ala sona aslama ko magen hukumu kono ton yera barade no ye anyema ye no ye adenga na balmaka abdullahi kunta ya anya dakure flamindi islamu ma ado Allah subhanahu ko mamuno nyana koy anama ke munu nyana koy yo dakure flade dito ye membaru 120 ya wala da mindo yunasibu duru salimi mbari an membar wala da tobi nyongavo akuma intabihu liman qulu wa'u alkarmando assalamu aya hakli dayale fami voilà sangare bugo ballo da taram baka aywa dimashi temenen insha Allah ta'ala ninye o wala da sagito de alaka fam to nyuma di anambal asama bela jalema neko assalamu ma aywa muqaddima bane ko أيها الإخوة السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما فوق كركرني الكرباك السنة فول كركرلي أيها الإخوة السلام قبل الشرع في الدرس ولا من كركر اللابي السلام فروا جمع كل توالا الكرم من دي توالا وينانغدو أولا دالا كان حتما لازما عليا وواجبيرنك بار الدنيا جوره حكم كونو أن أقف تحت خدمة هذه الجمعية المباركة نجو طائفة الرحمن السلامتونك أيها بار الدنيا جوره الله وأشكر كافة الحضور كسلام النبات شمانا مسمافو من سكان بمكو منبرا بمكو كارشو لكنا والحاضرين من خارجها أن السلام منبرا دوغورولا كدو بمكو خطاكم محمودو وسعيكم مشكور وكان مبارين أكن ولك جوين وعلى شريعة كما كاتنو على ناكرا جنب الله تولى الله جزاءنا وجزاءكم كلا وعلى الديلي أنا ستلاك أمبر جلس ركير الله وجعل الجنة مهوانا آمين أنا ستلاك الجنة أمبر جلس كيري وأخص كذلك بالشكر أخذ كذلك بالشكر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بمالي وينانغدو أيوة ولاد الله ومن بركة فلو من السلام وبلجلك مع نيمانا الرجل الصالح المشار إليه بين الرجال بالبنان في البيان أنا ستلا الصنا كأكدين نيما يا كلفة أكجونا سنما من باب ماليلا أنا ستلا كجونا سنما الشيخ شريف عثمان مدان حيدرة mama karakara ni foli siki ndaminena pasabu ala ba dona ngwanye islamai ala sona ali da yanga manye mayebi akwana nye ambi bunyi semana o wajibi islamai sharia yo wajibi yanga wa awanihi mamba da minyon foku kerengere fi tashid bina al-islami al-islamai jwali fa wulika jwani akorotalilla wa ila irayatihi al-uzma an al-islamai darapo korotalin aywa olu aywa wulika joni o kortalilla al-islamiyya darapo barkalun chamunu be ka deme bi ho conseil kono musumunu be ka deme ho conseil kono ka al-islamiyya darapo korta ngamba chebbe fo dakurnya kele angama nyama batwala wa akhussu kadhalika bi shukri at-tajammu al-qiyadati ruhiyya anga dina tasra kortomba malku bon ansika kalande chamana musoma aywa olu farla ñonga ka jakulu barkale min ziki ngombo bureau fo nera baraka ñom olu de ambe anvaw anangara bako ka bara de nyalla anga dina tasra korole insha Allah ta'ala amba fura alab so yan sa ka sama abis saki kuma barka pembe chogo mina alab so ma insha Allah ta'ala mambi fo kerengere ami pi ka sai ka fo kerengere limamay ka fo kerengere ina famille ka foli kerekere alislamu deme ñoan tomba min be anga jamana kono bi alimamu deme ñoan tomba bi anga jamana kono bi ko ami foli kerekere atonde chamana musomay wa sa'ir al jam'iyyat al islamiyya bi mali
ngambi foli kerengere silame to bele jele mali kwani mali nyena ka sai ka region fo kokora anye wulka jomi nyufe anye chesiri mi nyufe ka passe bo ka bodugo yoro jawna nere faso ko mi nga chama nana markala aywa anga kuntala faso mi be ama chama nana alhamdulillah rabbil alamin ko nga chama nana alhamdulillah rabbil alamin an va ko kalande banamba fadu ko chama ya magin foka foli kerengere nunyi lima badalu min aljuhudi uye chesiri min wulka jomi nga barayna foku kerengere usarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka to keledo ad'u lahum bin nasri wat ta'yidi min ind al aziz al muqtadir ngombi Allah ta'ala deli naba chamana musumay ala kambela jele deme nakademe barkalay afal khitami ngokor fa labana folini barkada labana ashkur kayfata shuyukhi ngombi anga jamana sheikhu befu wal muqaddamina ambi muqaddamu bela jelefu الزوايا منهم بك على كدين بارا أنا زاوية ولا وسائر الأساتذة والدعاة كرمك توبة منهم بمو كلامهم قال بلونغونو أني كرمك من كسر دوكا ولك جوكا على كدين الله سيغان باب بلد لك كركر الإسلامية فالكركر لي كفو يهداني الله وإياكم دنيا وأخرى يا ربي على كان بلد لك كنا كان بلا سرنيو مانغا جاء أن الله هرا وانا زمنا في سلك الأخيار أمين ولك جوين بقرأي Allah sotala kan fara ka jozanu monga ala kan fara ka manyumonga ala kan nguna ka jonyuma ngunu yorolla ambe Allah sotala del ala ko duko minani mbalba assalamu nende ye taifatur rahmani ka multaqa sanawi aywa she konondo nayi ashkur idarataha ngambi toni amba a bureau fo o kefata abnaiha anatonde chena musoma aburus konoma na dugo konoma a jamana konoma ni jamana kokama wa ad'u lahum bil khair wal afiya momi dugo ke tonde chena muso bela jele ni here ani lafiya ka baseti ma sayoro dunyan wa akhraja ani lahara ka foye ko ton ko sigira ka kuviya kele ka bo alkaramande ka dine kono a jome jose mununga ma korba la kala ka islam muso korba fara nyongo ku kala alaka dine na ka selsura duma ku kala salamiya fiqhula ka korba kala o chogola dem se mununu kona ka ta nazara kalana ka jiru la salamiya de folay wa bil dace islamiyya de la kaburu kono sigi kofe wini no be ban saya na ne kofe wini no be ban ko mina ku fara nyonga ku kala sel surana ka do umasawni Allah subhanahu wa ta'ala ce alakanu masaw kala denu no nofe wa ihya illayal al hadila ka san shubo nyena maya ni alako gere gere ka daze don an balani jo ko wala tayfa ka wuli ka joy ni nde amid go nyin arsan forba jam kulu fa ka zama du ko wala وهذا أوان الشرع في المقصد وكنكا لأنني من غمام بولو ولا كنغر لي من غمام بولو سانغوني ني اندو واتي سلي ولا أدرس إن شاء الله تعالى على الإسلام الأصيلي والتربية ولا دكم به دينا تسرى قرالي ديكا أني لامو نيوما مي دينا تسرى قرالي أو تو أنغا جمانا كايا نامبه كون لا فيامي كاندو أوكا alamo chew kumbe balula udakene watimina manga sumane kundo manga kude gwakonna wala akunde aywa kabila ukono akunde sigida wala akunde jamanaka na sisa aywa anyi puma bawye anyi wulika joba kurawye mungo ko ngana ta shido kwa shido na sisa nde o famu aywa kumbole o lamo kumbole anyi fiye goni yala dukona na beburu jara kare konna beburu jara musokoroba shijaw ko bunye tara bolo kono tokoroba shinyi ko shijaw ko bunye tara bolo kono fanga bloka bunye tara na fula tiku dekuna alimamu nanni daminana dina nyema burjali daminana a sangone nga nga fam hormande ye fuka don ko kungo kumbe cugodi bi angara cugodi mani mamiyen fama mi wulika jo shuma ko folo furala dama dami furala tabi sira fura alab songoni bi bo siraka alaka kala nyumande amma ودينا تسرى كروكا كره طائفة الرحمن كم ملتقى السرويش أيوة أكن يون لجا باش يكون عندنا كاكا ولا داي نيا دونغو بي جمانا يمكو بالا بس على صنا تشودة تمنا أو نيفه تمنو نيا دينا تسرى كرا لك لك شيدو نيكو جينا نيدي يوما كم بفندك أيوة على كدينا كلا وبا كلا قرآن أنا ناي قرآن جيني
baka sharia kitabu fola da min al-akhdar la kamne al-akhdar man alakal bandiya foye na tlalo la yoro min abid donay fi adab al-islam islamiyya jogo la islam de jogo kakka kam munyi islam de bi kam madame tige chogodi fi ka shije bunya min jini fashi kaka ika saka shije bunya min jini bashi kaka ika saka don ko ni nyanga keta ni ndena ka keta ne ka pusani ma ne manganga ni vo manganga ninge la tartika bunda fulana de kara adab al-islam islamiyya jogo nyuma ibta sel akhdar ma watimina ibta sel sheikh lu ma watimina ba sori yera don aba soro ni sigiri karamo ka rafa bi kun shuli ni sahaba de sele ka alkaraba sal sama dango ya lakali ngonu ku zigiru karamo ka rafa bu kun de shuli ku maluyama o be siranya fu de saraka ka cenye naka la aywa farkulu tabiya lakali nan na ke jamana labana kalande ngo ko mama musa mai karamo burjali damina na kalande ta kun shuli karamo kai ati bunye sama karamo la kuma shita dajeni akaramo nyefe ayba do kotle yele mana yana ngana bu kodo wati mina mataka nindo ya marhumu de ma wage mani vo mai ala sature mani vo mai Sheikh Mahmoud akib soso mani vo mai torno Umar ngidula kan mani vo mai torno Ahmad hore nyoba mani vo mai aya basidu talim mani vo mai assalamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala sona anga jamana kunye ni ngana nununde tormadantal abaluna cheminga ninte aywa Sheikh Muhammad Zillatuwa abaluna minga ninte السلام مختار كنت أكاد كانت تاني شو مدر خليفة كتربية تاني شيخ زين الأحمد البكاي كنت كتربية تاني فوق نفو موي أما نجي سمع الله لا كان نفو موي يعني وكالسلام والنفع لا هرا على كان زار الله أكما وبلونا مين قود الإسلام الأصلي دين تاسرا قرالي نكوني كلا يبي فادون تقوم من يبي والي فادون تي يبي كرامو دون تقوم من يبي والي كرامو دون تي أبانو يبي والو بدون تقوم من يبي والي بدون تي ibi balma muso don cugo na ibi wal balma muso donti ibi deun don cugo na ibi ka wal de feti ko ko yeninde ninde bi wele ko dina tasra korale ni mingi te korale koradon kunta la membi korale jiri la fi baye fa bi bangi nyefa zuhura shamsi lil iyani klebi bangi kalo ye cugo mena kunta la membi te korale ni koradon bi korale jiri la iba yeni nye ko mi nyebet lela anga jamana nyebe korale la kuray vana yeledu alaka hakili nyumandi amma وهو إسلام أهل المدينة انتبهوا لما نقولوا أسلام آيات لما جو دينا تسرى قرالي مدنة كوكا السلامية دي الكرباء دينا بارو دمنا مكة مكة نغو ياب منو كوادشي وياب من حاشي ويقروا ويدبت واني جليس ورالي كسيحك دوما الله سبحانه وتعالى أذن له بالهجرة من مكة إلى مدينة على جنانا كوكا مكة كوكا تام مدينة أكا مدنة سيكي كونا يندي مدنة كوكا رافو يامنه uyaku karamo we duguma kolo dama we dugu tigiya dama we febbe dama ukumba fama de ko al amru amruka wa sha'nu sha'nuka ma hodo koyita ya bana anta rasulu ede kiray oni ka kalandoni ma hodo pumata flayeya as-sam'u wa ta'a ya rasulullah alaka kira ni ko mi an gote we duguma kolo dama ya ka misri joka ka kala yoro folo bara damine ay sandande ka baka mo kala qur'an nayi adi sawlaye sharia fiqhu laye afatule ulude ya janaza ke o kala yoro kele de kera karamogo ye kamato kala o de korale ala ka kele nyumande amma aywa madnakaw dar hijrat ash-shari' al-hakimi muhammad al-mustafa sallallahu alaihi wasallam alaka baka hijra dudu wa qad jara la qadaru alaka latika de bollana mat saka yelema an ja'alahum usula li hadha ad-din al-hanifi alay madnakaw kan dinan noko in la saliye وسائر الناس من المسلمين فروعا منهم ما توكرا بولو فراي على صنو موت سكا يلما بلا بانا على كرب من مال يا متا كورو واري سلامي دايل الله على كرب فا ايا باربك كا باك فاتو كسر مصر ما دايل كسر ايوا عراق ما دايل افاترا كسر سلامي متا جزيره عرب تشامنا نغون دايل الله صحابه وكتليد الله مدنكاو دو كلا سلامي الله على كاكلي من دي اما على كوكا عليك ما كما جاتا ده ninyam mi fo silamo yo mbi tomi jo akerefe ne ma chama ngala ha nga karama mun yena kala ndamula so ka nganaw ya fani khatibul baghdadi ya fo onyi khatibul abu dhabi ya fani ako no may ndallu yemunyi ako alma maliki bangine madina na sharias aywa mabana mi sama faranyonga qur'an shidone kofe ay alkaraka hadisa faranyonga ka bisika mondo ka kitabu chama sebe ak tokoy koroni tlebi boli Slabe korvema na tlebi fema bani kene katiki ya sabati ko ngana do bangina madina ko nywande do uye maganga ko harsa do ba bado nyininga ko Sufyan ibn Uyaynata
ko alakra bako har sakana man nasula ko yushiku an yadriba ahlul madinati akbadal ibili ko abi surnya madne ko nyame ko ka sange ka koront lebi bol ka banke ka boli yatolobuna ilma ku bi donni de nyini wala jiduna aliman a'lama min alimil madinati kuti don ba soro meme madne ko don ba ni donni ce ko alimul madinati joni ni ako innahu maliku ko e malku bun anaside wal ma maliki kele ko sebenuke atwaye koronte bi bol wati mina odo salamo ko masakeya odo arabu famaw ubu yera welede ko aywa khalifatul muslimin salamo ko khalifaw odo salamo ko masakaya be aywa nyama min bolo oye abu ja'farul mansur de akumbe seri jamana de ka annana hiji ay mablaka al maliku wele wati koronedo akomba feke ka gafe fara nyonga ka di seben kala o makadla ka ba ka kurun ka ke islamia bele jele furuba gafe wi ka fara qur'an ka kasoro ka foko gafe to be ka datugu nimbe wasake qur'an ni varale ko qur'an ka bi wasake alma marki bana bolo de naku zona bolo fonyonga mi vleni sena kuma wara mi vleni sena kundi yo masa wara kundi parce que masa odo odo nu ko ku ni ka banangu obi netike abi dai alma marki kwama ako kakanake ayo fodama alen sranya kama ye jonto daba masa bolo aywa masake ka dalu alma maliki nyefe ayatulo majo ako niya ne ko ngo anga barake ma fo aywa foy wera kama fo dal danganiya do de sorla nere fe nem ye salame beka khalifa yebi ako fa inni ra'aytu asla lilimi ako ne yayi alkara ka doni alkara banana don sanama mi ne yayi allasali riwayat ahli almadina wa ilmahum madne ko malakale de do anu ko doni nyona ma wera datala opma o madne ko nyema ye e bi donina opma nanye ta soroka ba o alkara ka doni dakene o ya sorole o alkara ka cien sorole sisan alisilamaw na hakilla kefa min at-tawqi ma ahata bil unqi ni kana kono ko do mi ka koli o bi wasake dina tasra korale hada huwa al-islam al-ariq ninde dina tasra korale nema fode khalifa abu ja'far al-mansur de yafa malik ibn anas jole nyefe qurun al-muzakkati aywa doni bawdo mudu mande fu samandi do alkraba dalade zanama yo sabati ne ka dokala ne se ka bolo yoko yoko wetisi net se ka bolo yoko yoko kuma pura folatisi alakra kokon nunde ya lem hono mande la fasamandu yi nunde qurun al muzakkati ayo konomo yi khayrul qurun qarni no hono mande la fasamandi ne ren na je kulumina thumma allazina yalunhum an munun dara uluka wa nunun thumma allazina yalunhum an munun dara uluka ulu ya tabi'i nawi assalamu bi ala dil alaka dafa mu cioko nyuma di anambal asaba bela jalema wadina tasra qoro nyuma nyuma tanaqalahu ar-rijalu jilan an jili nganaw yo de di nyoma doni ndoni o kabiran an kabiri nganaw yo de di nyoma aywa getura ila ardina hazihi fakasi angani ndugma kolenga annana ma aywa jose zabadeka al-aqida al-ash'ariyya imam abu al-hasan al-ash'ari ka tauhidu wa fiqh maliki an malik ibn ansaka fiqhu wa tasawuf al-haqiqi an sufiyya nyuma abu al-hasan al-ash'ari ka tauhidu o ala dana doniye ni ya fasane kiya nyefo anga jamana manivi ba do ko cena ninde anga makoro ka doniye ay allah subhanahu wa ta'ala jiraka jowna ala mangutu muka sabatle ko fe ka banka ala jiraka jowna ni jownya ala yina udisu kunye ay ala bunye dakene fo moye ko ni masaye abi mangutu ni bunye none ya be wanna ka shili none ya shiya be o bebi genga bwama kuma banaw atlale akwa ikira bunye ay nabi mo bunye o ala kelende ya ka jonzana mo bunye jonzana o ala nyeka koto tala ala be bunye do ma ka barka do ma na ala mindo mo yo niroy ay manyuma ya sabati ay duko ko sabati ay ala del sarma sabati ay qur'an sabena nashi sabati ay sababu sabati ko abin nobo ay nyom barka nyini sabati ay nyom bunya sabati islamu ni nyonje o fi sumale de kuma nga jamana kaya kala no be karama ko barka nyini muso bu chaw barka nyini shifi umbi shijaw barka nyini komo bi nyamo barka nyini ambi nyom bunya bi koto nyondala ma nga sumane ko do wadu ko jabi pmbey so andama vawla nu yediko ka bi mine andama ngara mo la nu yediko ka bi mine furu muso dangu ba chela kuna yediko ka bi mine bi yo bede buruja muso sikima cheka furula chaminya furu kanana ya beka de ngolo ala nga tigende je mashila je beka temo wochenga atado ko dala dugo bi mine alimma atado ko bi mine ale chema basaba ya me wajuli kala fe ko matseka mama go dala kwa be alai ebi fatu ni dugma ko le ngani ala ti nyonyi joni ba dala ye ala bi son ala ba be sababa ma ala ka kili nyumande amma
imam malika fiqhu o lafiya de kuma nga mesiru kono almamu kumba ka selno de lakhdar donné ko ashmawi ni muqaddimani risala donné ko kuma selno de check mitlani o de nyoso so kundala sisan dama karam makar ko ya kara hinato ko salame fatule check la nyuga nga jamana kabbi ye sharia kitabu la je bi kashide dem sen do ba fo ko lu batla hadisa fe do ko lu batla qur'an ayafe atigi ku ye munum fana ye olu fana daraka suna ka to gorondo la fo check la nyogo tara fabi ke sisa tiɲɛ bi tila su denkɛ ti fɛn sɔrɔ tiɲɛ bi tila su yɛrɛ ka du ti foyi sɔrɔ a la la ilaha illallah subhanallah karamɔgɔw a to an ka wuli ka jɔ kalandenw a to an ka wuli an fa ɲuman minnu b'an bolo karamɔgɔ sanuma minnu b'an bolo yanni ninnu ka datugu yanni ninnu ɲɛ ka datugu ni nin sariya kitabu ninnu taara kan don an ka maya banna o y'an ka bonya binifiri faralen dafɛn tɛ se k'a biri an kan nka wallahi n'an ye lakhdari si dɔn n'an ye ashwawi ni muqaddima ni risala ni ayiwa khallu si dɔn n'an tawhid ashari kutabu shido n'an anfa ka tasira ɲuman shido n'an o masiri ni sufiyai ala ɲɛ sirin ye dakɛne k'i mako bɔ ala ka jɔnw na k'i ɲɛsin ala jati ma ka ɲina ala ka jɔnw kɔ ala sɔtala ma barikalen minnu barikaya ka barika sabati olu ye k'olu ka bonya sabati ka dugaw ɲini u fɛ ka ala kira bɔnnaw bonya sabati ka ala ka dɔdɔba sabaw bonya sabati ka balo ayiwa i kɛnɛmana ni kɔnɔna a bɛɛ ka kɛ kelen ye ka ɲɛsin jɔnw ma sufiya de ye nin ye don nataw la a waladaw bɛɛ kɔfɛ ka na n'an ye ayiwa alimam malika mazhabu an tawhid ash'ari n'an y'a masiri ayiwa ni sufiya jogo sanumaw ye ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin ala ɲɛni ma i sera ka wurdi mina bilen wo an ɲɛna i ma se ka wurdi yɛrɛ mina bilen wo an ɲɛna i jogo ka gara sufiya ye kaba falillahi alhamdu an ɲɛna an ka balo kan an ka fatuw kan maa tɛ se ka fini fara ka bɔ an na nin jamana in na nin ɲɛnamaya laban in na maa tɛ se ni ala sɔtala sɔnna dafɛn di se a yi to an ka wakili siri ala la a yi to an ka balo nin kan a yi to an ka fatu nin kan waati y'an d'an bolo ma nin kɔfɛ de ladilikan nana ka di silamɛw ma ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan an ka diinɛ ɲɛmaabaw ka daminɛ an ka silamɛ ɲɛmaaba la bi a n'a dɛmɛ ɲɔgɔn kɔ hami ye min ye taasiraw ayiwa kanan fara ka bɔ ɲɔgɔn na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma radina billahi rabba anw bɛɛ lajɛlen jɛnɛ n'a ye ko alahu subhanahu wa ta'ala ye an dama ma ye wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ko alakira y'an ka nabi ɲuman ye wa bil islami diina ko silamɛya y'an ka diinɛ ye o tuma ne ye n dabolo ye ma ye ne ye n dabolo ye ma ye ka ɲɔgɔn nani ka ɲɔgɔn buruja an k'o dabila an ka silamɛya bila fɛn bɛɛ ni sanjɛ al islamu ya'lu wala yu'la alayhi silamɛya de sanfɛla ye plafond dɔ fɛn da ni sanjɛ barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyyihi al-karim innahu huwas sami'ul alim rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي يليا المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما